Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana Kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu lei bagi Kangla अहानबदा मरु एबा पाव नागा फीस स्टॉक की मातांगदा मुइबाना फोंगदोक्लिबा वाफम असना स्टेट असिदा सोकदबा करिसु लैति हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोक्रे लैंगाकना लाकदौरिबा चहिसिंगदा मैतै चेंग मरांग कायना पुथोकनबा थौरांग लौखतकदौरि अमदी मणिपुर हाउस राजबारी की फिबम यंगसलुनब इम्फाल दगी ऑफिशियल टीम अमा थारगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाव मियंग ताबिरिबा सिंगु बिद्यापति मयांग लंबमना तराम नोकचबग लोइनना हौजिक पाव मचा खाइना मयाम द पिजरी ग्रीन मणिपुर मिशन माई पाकनबा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा उ पांबी कया थाबगी थबक चथरी चिंगी मफम कया द थारिबा पोपी पांबी सिंग यानथलगा उहै पानबा पांबी सिंग थानबा थौरांग तौरी भारत सरकार गा एनएसएन आईएम गा अनिगी मरक्ता चथरीबा शांतिगी वारी असिगी मातांगदा आईएम गी मुइबाना फोंगदोक्लिबा वाफम असिना स्टेट असिदा सोकदबा करिसु लैति हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे वाफम असिंग असि सीएम दरबार हॉल दा पांगथोकपा मियाम गी निमित अमदी हिल लीडर्स डे गी थौरम दा फोंगदोक्खिबनी अयुक अंगनबदगी हौदुना मियाम गा उनबा अदुदा ग्रीन मणिपुर मिशन गे एम्बेसडर बेलेंटिना सु सरुक याखी चिंग अमदे तमदगी लाकबा मियोय कयागी वाकत ताबगा लोइनना मरी लेनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कियाना थबकता ओंथोकनबा होनखी चीफ मिनिस्टर गा उनबा लाखिबा सिंगदा एम्बेसडर बेलेंटिना ना उचारा सिंगसु येंथोखी हक्सांगी फिबमदा असोइबा लैबसिंगसु व्हील चेयर येंथोखी अमरोमदा नोनेदगी लाखिबा इमुंग अमगी आंगांग मरी नासु तादबा लोन चुथोक्तबा इमुंग अमदा आंगांगसिंग अदु मरी लैनबसिंगदा मही मसिंग तमनबा अमदी हॉस्टेलदा लैनबा मरी लैनबसिंगदा याथंग पीखी लोइनना डिसेबिलिटी की मखादा खुदोंग चाबसिंग पीनेनबा खंगहनखी लोइनना मतेंग ओइनबा लुपा लिसिंग तरासु मतेंग ओइना पीखी पाउमीसिंग उनबा अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखा तारदुना येंबदा नुंगाइतबा यामना वारबा इमुंग कया लैरंबा असि उबदा यामना नुंगाइते असिगुंबा कयासु लैरंखिगनी सरकार असिना अंगंबा खरा पांगनबा होटनबनी मियामगी निमित ngasiga tharaga uchara sing piba asi anirak sure mafam kayada paksana uchara sing thanaba thaurang tauri kobrugi rans ki saruk sing paktakna no uchara sing thanana ba hotnaragani masida natana sisipur senapati dasu lamdam adugu organization singa pulaga uchara sing thanana ba tauragani paumi sing na hangba wahangi paukhumda bharat sarkar amade nsn im gi marakta wari sanariba asna state asida sokadaba karisu laite haiki मियाम की नुमित का मरी लेना ना पी की बदी मियाम की नुमित सिंगा सिंगा निरक उयन बहु जानी रंगारी नान मुक 1400 सैपलिंग अमा यंथुए नामु की मियाम की नुमित ngasi su around thousands की मया नहीं ये लिसे तो ngasi की लाइव क्या फबना इस मियाम की इसान पी से कोई की Valentina the Green Manipur mission के ambassador when officially have a vision piece in my pago in lie. Ma I don't think unage haidana. I can't measure and it peggy. Canona Morupsina Manapur Layaduna. A koi Masiki Josie, a quick Paxana Satari Forest key, who's a quick Cobru range, Upaxana Thagani. Adagi Narang Sukois of Sanpur area that DG Masat Harga koi adu the most civil societies mayamga poppy plantations yanthal laga alternative
ama pira kanda tree plantation tawna bagi deforestation tawra kanda tawriba mayam si madu tawna bagi ngarang meeting tawbu khotpa hore Miyamgi numita Chief Minister unaduna mimanadraba machanupa amagi wheelchair fanglaba wangjang lamdingdagi mioi ama da machagi damak Chief Minister report pibiba amadi thagi senpam phanganbiba asigi damak yamna nungaijai haiki khangde kari haina haide ngasi kainona pusan biraktana koi sana pusan biraktana ngasi da lai khole na mana hairaga ngasi pusan birakpane ba khut nga ngai khangde ba Lamdam asida fangjaba maitai cheng asigi thaba amadi pothok hantarakpana cheng asigi mamal tangba oigani olakpa chahi singda local chengi pothok marang kaina lehenana hotnaragani haina Manipur gi Chief Minister An Beren Fongdokre wafam asingasi Pandit Din Dayal Upadhyay gi chamaga ahum suba mapok kumon thauramga mari lainana khwaramban kaithel da leiriba Bhaigas Chandra Maharaja samu phabagi mitam sengdok chamthokpagi thauramda paumi singna hangba wahangi paukhum pireduna haikhibani mahakna makha taraduna Handak Agriculture Department Krisi Karman Award listing in Taramapan Panglakiba Asi, Lamdam Asta Lady Balomi Singi, Hona Germany, Hydeduna, Handak Ikang Tokpana Maram Werga, Rabi Crop Sing, Tanaba Langakna, Lupa Cror Taruki Senpam. Thada kiba leire adubu haujik nong khara lak labanina lausing asi khara makai lokpadi yaragani haina khali ngasigi pali belenga asina lakpadagi award kaya phanglakhiba asi lairiba loisang sing asida matam chana yengsin bagini afaba mating laiba khunai ama oihange hairabadi thabak tawba matamda matam chana yengsin bagi tangai fadaba lei haiki nakalamaromda government college ki oja singna makhoi ki pegi matangda sangsilliba khongjang asigi matangda palladuna government college ki oja singi tolop asi grant commission gi makhada pibani masigi matangda mari leinaba official singa unaduna waroisin purakna balainga na hotnari haiki Drought hogasu akhoi nahan akhoi haiba dumaina akhoi 6 crore ma already akhoi thadokre akhoi rabi crops kida anuba se senya thau yadragadi kari gehu thagadra natragana kari makhal makha thagadagi haiba du akhoi pa crore taruk ma thadokre maitai seng afabajek yam thanadre ba gasu yam loknadre ba aduna madugi maramduna production wala paduna tangboy gani ab husiki akhoi local varieties ju man handa ba production khara henkana ba handak chahi dei di koi kan honani college gi di moi gi grant commission gi aduguma norm samalai banina madu ai moi gi mi ga su unana ba ai scenery aduga kramai troga solution to boy age hebu yenga ga ba ai wari sagani Thauram aduga mari lainana Chief Minister na hai Pandit Din Dayal Upadhyay gi chamaga ahum suba mapok kumon ga mari lainana athauba singi khubam sit sangbani haurak leba mirol na aikhoi gi athauba ipa ipu singi kathokpagi halendraba thauna anubu masak taknana bagi damak athauba singi khubam sengdok changthokpaga loinana haikat laikat tambani Party asigi MLA Minister amadi MP singna mana lairiba mafam aduda laiba athauba singi khubam sit sengba amadi haikat laikat tamduna athauba singi mafamda ikai khumnaba utkani haiki MP laibiri ba mayam puna magi area da luna na thambaga loinana yamna history go ba poda mana handaki matang sida khogi ipa ipu sing adugumba sunguma nation na sibo sem na ba hona ba da kanna ba hona ba da thawai kat khiba adugumba masak nairba athauba singi mafam da khogi lairiba countries da lairiba leaders singna sadanjali katpa makoi gi statue sing murti sing sengkokpa lai katpa lai hupi ba dum mona sing ba khara taununa ba maramdi ekhoi gi ngasi gi miron sida mamangi adugumba kathokra bai pai pu singi ningsing wari kathokba gi adugumba gun sing adu ningsing nabani aduna ai sungasi ekhoi adugumba Maharaj Bhaigas Chandra Manipur gi Puwari da thadok nabai adan leira adugumba ining thau magi mafamda akhoi karikata mayam puna makaloina na akhoi lai kachaba senkokchaba laksabani sida magi mapong no mista Manipur gi miyam da ai paumi gi silina mayam gi kuthang da ai yaifa pawngjel prijeri
Silongi Laitung Kara Ratland Labor Manipur House Raspberry Housik Oidi Pibam Asi Yang Silunaba Marile Naba official team Ama Taragani Haina Chief Minister N. Biren Fongdokre. Wafama Singasi Sem Darbar hold the Pangtokpa Miamgi Numit Amadi Hill Leaders Tegi Tauranga Marile Nana Pamisinga Unaba Amada Fongdokibani. Chief Minister N. Biren Makatara Duna Silongi Laitung Kra Ratland Ladiba Manipur House Asigi Pibam Amadi Lamgi Saruk Singh Asigi Asengba Ama Kangba Sarkar Asena Ahan Batabak Laukatli Meghalaya Chief Minister Konat Sangmaga Supau Foundary State Asigasu Revenue Department Dagi Asengba Ama Kangan Kiba Laikre Loinana Mafamadu the State Ki Plan Dagi Matamga Chunuba House Ama Sananaba Shuhotnari Taubatabu Hana Lairamba Lamgi Saruk Adugi Chapzaba Chap Chana Kaya Lady Haiba Hana Kangduk Nanaba Hotnari Paumising Hangba Wahangi Paukumda Mafam Adu the Lady Caretaker Adugi Laifam Amadi Oriba Pibam Adu Asengba Kanganaba Atuba the team Ama Taragani Asengba Ama Kanglaba Matungda Raspberry Adu Matamga Junaba Amada Tamnanaba Hotnagani Haiki Silongisi Aiga Taunaraisi Ha Ahum Marigum Sure See Emma Katang Silongi Revenue Department Dagi CM Katang Lokokadaba, CM Katan Tokadabsi, Cornat, Honorable Chief Minister Mahun the Soina Phone Toroga Haikare, Manasu, meet Habiro, Haidana, other lady supervisor Haidare, Madudai the Aina, Shiki had was Siasang, Mayamsi Claire Toroduga. Encroachment currently never had encroachment currently never do Claire Tok Sentoguni. Aduna Aina. Jiksi sagat pagi tu di state ki budget ki tum sagat pe yani state ki budget ki sagat na ba khoi madu ki plan lai ado ta woda bo jiki lamgi jong ta clear to gena to ne adu na thu boda ai ngasi je ngasi October September ki ngasi 25 so within October sida da hai ba che chang mayam to clear to thoga ai han gi khoi gi mayam thungbam Sabham Lepum Dorombodo, was a heavy givedo. Maduma Hanjanabai, I'm to Honani. Samaga Opusuba Pandit Dindal Upadhyagi Mapok Numitka Marilenana, Kanchipurda Labor BJP Manipur Pradesh Office Palan Thorum, Pangtok Pagaloinana, Lam Tu Sengkre. BJP Manipur Pradesh Luching Bakayana Sarukya Kiba, Lam Tu Sengba at the Pandit Dindal Gimapam the Su Ikai Kumdaba Utki. Palan Thorum Adugi Matang the BJP Manipur Pradesh General Secretary and Nimbasna Hai Kibada Pandit Dindayal gi Mapok Numitka Marilenana State ki Oina State Adugi Luching Basing Adugi Mapamda Ikai Kumnaba Utpani Hai Ki Bharatiya Janata Party ki akhoi basic philosophy oiribang sai integral humanism masi puthokpi dana Bharatiya Janata Party na mahaki integral humanism haiba basic philosophy sida satna ngasi mi crore sam kunthra hena leiba Bharat Barsha Sibu akhoi lusing iba Bharat ki Pradhan Mantri na miyam gi damakta thabak tawpada ngasai gi antodyoya gi thakta leiraba kangu singdu digi hauraga amathakta leiba phauksing da sap manaba miyeng loinana thabak si tawpuna maram oire heraga ngasi di Bharat si adugumba Prithvi gi saukhatlaba leibak sing adugi lamjienda akhoi mangjin thana chenma ngamai Nakal Amaromda BJP Manipur Pradesh ki President Su Oiriba Rajya Sabha ke MP KSS Bhavanandana Luchingduna Dindayal Upadhyay ki Chamaga Ahum Suba Mapok Kumon Thauramga Mari Lainana MJ Avenue de Leiba Mahatma Gandhi ki Mitam Sengdok Samthokpaga Loinana Akoiba Mapam Sing Sit Sengkre Thauram Aduda Party Asigi Thaumi Kyana Saruk Yaki Feminism haiba kanoduri dura khoi loinamak sema ngaktin khoi party si adamagi maru eba thokdang ama lo biram dana ngana ngasi bok integral humanism hok dopiram badagi party ngasi bok chathari eba se magi integral humanism principle to ngaktin khoi na ngasi bok to party sina siona khoi yobang amai ba prithvi de sakta pang amai ba se lairiba khoi gi national gi leader sing gi muti mayam si loinamak samtho haiba gi instruction ama leiba adugi makha da khoi na aduga akoi ba leiba amora kai mayam se sengdo haiba gi instruction am leiba adugi makha dine khoi na ngasi Mahatma Gandhi ki murti se wena samthok cheri bas Makata ba pau pizadring the break matang lauzari Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of Lamjingba Times daily newspaper at Rs 10,000 only.
For more details, please come and visit our Lamjingba Times office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837353352 or 9402991938. नुपी अखोइगिदी खोंथांग खुदिंग सेक्सिनिंगाइगी सेक्सिनिंगाइ ngaktani मफम मतम खुदिमक्ता अइना चेक्सिंदुना तलाकली अदुबु महौसागी खोंचटनिना खुदुंग थिनिंगाइ अतुमक ओय मणिपुरदा अहान बोइना इरमदम मसिदा साजबा निंगोल खुदो अदुबु ngaside अखोइ चिंगनानिंगाइ ओइद्रे अखोइगिदमक ब्राइट इंटरप्राइजेस की निंगोल खुदो ब्रेक की मतुंग मखा ताबा पाउ पिजरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चामगा अहम सुबह मपोक कुमन थौरंग मरी लेना इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिंधुना वाटर क्राइसिस इन मणिपुर इश्यूज एंड इंटरवेंशन हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा खन्ना नैनबगी मीफम अमा ngasi ahanba Manipur Rifles की banquet hall दा पांगथोखरे तोंगान तोंगान बलोइसंग सिंगदगी लाकपा अखंग अहि कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा वांगांगलदुना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिसोजितना ngasi मालेमगी ओइना अयिंग असागी खलदे चाउना अकाइबा लाकपदगी नोंजु नुंसा सांग नायरक्तबदगी मियोइबा खुनाइना अचौबा अवाबा अमा मायोकनरी मसी मालेमगी ओइना अचौबा इशू अमा ओइरकली ngasi lamdam asidasु इकंगी अवाबा चैथेंग फंगलिबनी मसी खरदंग ओइरबसु हंथाननबा मतम ओइरे स्टेट असिदा साबगी चांग नोंमा नोंमगी हनगलकली लाइबक फबदी साबदगी मिसी मिना याउदबा असिनी हाइरदुना अखोइना उमंग वामंग लेपा लेतना कोकथोकपदगी ngasi असिगुमलबा महौसागी अवाबा चैथेंग असि नंगलिबनी हाइबा अखोइ खुदिंगमकना खनथबा मतम ओइरे हाइखी इसिंग हाइबसी अखोइना ngasi याम मरि लेनबा सोशल प्रॉब्लम थुनिया लेबल अदुगा सोशियो इकोनॉमिक दसु मसी याम मरि लेनबा अखोइना ngasi इसिंग तादरे drought वे सिजु सोशल कनोमा और प्रॉब्लम हम ओरिनेबा बिकॉज़ मरमदि मसिन क्राइड इफेक्ट और के हाय कांदा अखोइ सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट ओरे मसिना अखोइ पामी थाबि आरोदरनि एग्रीकल्चर की लाक्तम मतम से कोइ सानि गाय काय लाके दबेबा मदुगी डेफिसिट में आवचे सिने करिनो ओवरऑल ngasi रेन डेफिसिट में इफेक्ट होसे अखोइ मणिपुर 70 अखोइ एग्रीकल्चरल ब्लॉक दे इफेक्ट ओरे मसि Deaf Welfare Organization Manipur amadi All Manipur Association of Deaf and Mute na sinduna with sign language everyone is included haiba thimda khumphugani thoi suba International Day of Sign Language ke thauram pangthokre ngasi Manipur Press Club da pangthokhiba thauram adugi saruk ama oina silent rally amasu satki thauram aduda saruk yakhiba Social Welfare Department ki Deputy Secretary Banti Ningthozamna lol thorok थोक्ट्रबा अमदी नासु ताथेरबा मियोइसिंग असि खुनाइ असि लेरिबा मिचम मियामगा करिदसु खेनेबा लेते मिचम मियामना तौबा ngamba खुदिंगमक मखोइसु तौबा ngami मरमदुना मियामना मखोइबुसु मानबा मियेंगदा येंगबगा लोइनना मखोइगी हिंगबगी हकपु पिफम थोइ हाइखी ngasi nimisida akoina mayam na thamning kano sidi akoina na ta da misina mayam gi mirak ta pun matam da koni yam hangoi ni kai ni yum ni thola ga pulap matam da wa mina wa hara pada ta hondra ganda ta dan kunda ba se mina mi kaya ti koi nan karem na bi ba ka koi nong na bi ba adu mone ne khan ba amasim ba koi samaj se leri ba masim ta koina to to ning da ba me message tham jage aroi ba da koi mi khidmang na koi wang ngam haibe smaina कोई म्यूजिक की दिमाग ना कोई डीप मिड की मोई की तौरी बा पाव फाउनो दिसनर बा साइन लैंग्वेज से मसी मयाम पुलब हाइमिना से हाइ वाफम थमजा आयुष्मान भारत दिवस का मरी लेना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना ngasi मोरे हॉस्पिटल द फ्री हेल्थ कैंप अमा पांगथोखरे हेल्थ कैंप अदुदे अवेयरनेस स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लेप्रोसी टीबी एबी पीएमजेएवाई फ्री sugar test hypertension चिंगबसिंग लेमना टेस्ट तौखी कैम अदुदा मेडिसिन डेंटल एनसीडी डिपार्टमेंट की डॉक्टर कयाना अनाबसिंग लायंखी कैम अदुदा चौराकना मियोय यांखैरोम लेमना लायंखीबगा लोइनना हिदाक लांगथकसु यंथखी नाकल अमरोमदा आयुष्मान भारत दिवस का मरी लेना ngarang डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट ना लैबी विलेज दसु लेमना लायंगबगी थौरम अमा पांगथोखी
Aina Tinkraba Lalholo People's Liberation Army PLA Nipumathoi Suba Mapok Kumon Thoram Pangthokre Mapok Kumon Thoram Asi Ngasi Lup Asigi General Headquarter Tactical Command Strategic Command 252 Mobile Battalion Atai Lanmigi Unit Department Station Singaloinena Party के Central Bureau SR1 SR2 SR3 SR4 की मफम सिंगदा पार्टी की फिराल द इकाई खुमनबा उत्पा अमदी इमालयबा के दमक थवाई कटख्रबा अथौब सिंगी मफम द कोक नोंदुना इकाई खुमनबा उत्तुना चिंगलेम न पांगथोखी लोइनना पार्टी के सेंट्रल ब्यूरो की मखादा लेरिबा 468 अमदी 10 सुबा डिवीजन सिंगदा लेरिबा डिपार्टमेंट खुदिंग मकना लेबाक मियाम गा लोइनना स्टार यावबा फिराल अमदी पीएलए की अंगांगबा थवान मिचाकसिंग थेतुना मणिपुर की मफम सिनबा थुंगना पीएलए की निफुमाथोय सुबा मपोक कुमन थौरम पांगथोखी लोइनना मणिपुर मियाम की निंगतंबा हंजिनबगी दमक लेप लेतना चंगसिलिबा निंगतम लांजंग असिदा मांगजिन थाना थवाई कथोक्तुना लाकलबा मियाम की निंगतम लानमी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की निफुगा माथोय सुबा मपोक कुमोनगा मरी लेनना आरपीएफ की प्रेसिडेंट इरेंगबम चावरेन्ना मणिपुर की मियाम दा याइफा पाउजेल पीखी हाइरी चटलिबा था असिगी कुनमरी द मणिपुर पुलिस कमांडो न पांगई बाजार दगी फारे हाइरिबा लाउलोलुप अमगी मिंग सिजनरिबा पुंगदोंबम माइकैदगी वांखै मयुम संजोय चही निफु तरुक अपोकपा डब्ल्यू इबोबी अमदी अंड्रो लैतान पोकपीदगी चिंगाखम सुभाष सही कुनग तरुक अपोकपा सीएस सनातोंबा हाइरिबा मियोय अनि असि एनआरएफएम गा करिगुंबा हिरम अमतद मरी लैनदे अमसुंग केसीपी एनआरएफएम हाइबा लुप लैते हाइना आइना थिंख्रबा लालहोलुप नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सनाजागो मैतैना थादोरकपा चेरोलमना हाइरकली मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन मुसुना सिंधुना नुमित निनी चुपना चथरखेबा इंटर कॉलेज लिटरेरी मीट लिसिंग नि तारामापन गी ngasi अरोइबा नुमिता पेट्रोटिज्म अमसुंग नेशनलिज्म दा युमफम ओइबा इसै सांगदमनबगी थौरम अमा पांगथोखरे इसै सांगदमनबगी थौरम अदुदा तोंगान तोंगानबा कॉलेज की महिरोय तारामाथोइना सर्क याखी नोंगालगा इंडिया पाकिस्तान सेपरेट तौहि मसी बिगी बोजादन बिरम अदुमंगी पर पार्टी सनाला दा खनि पाखन लेकिन लेकिन सीजर फंक्शनली दिन बिस पुटी बोजादो मसी अयेबसिंगना इरगा थानमलिबा लाइरिक कया असि मणिमुक्तादगी हेन ममल यामी हाइना कुंबी केंद्र के एमएलए एस बीरना फोंगदोखरे वाफम सिंगरांग इबुदौ इसिंग चाइबा हराउथेल द पांगथोखिबा पोइरई खुमौ खोरजै लुप कुंबी साफोंबगा लोइनना वाहेंगबम याइमा सिंहाना इबा फमुंग फमांगदा हाइना मिंगथोनबा उपन्यास फोंगबा अमदी सैरेंग सैदिनबगी थौरम अमदा अथोइबा मिथुंगलन युवारोल पिरदुना हाइखिबनी महाकना मखा तारादुना अयेबसिंगना वाखलना खंजिलगा मिटना उबा फंगद्रबा वाखल लौसिंग कया इथोक्तुना तुंगी मिरोलगी लन ओइगदौरिबनी मदुना फजबा पुवारी सेमलकपदा मतेंग फंगदौरिबनी मसिदा इमुंग मनुंगी मियोसिंगसु सौगतपियु अमदी अयेबसिंगसु हक्सांग फना लैबियु हाइखि माके थोक पसे यामना फबनी आइना याम संका जरी माने कीबा असे कोई सोमाज असिदा तुंगा होजिक अमसु होजिक की मिरोन अदुगा सोमाज तुंगी मिरोनदा काना होगदबा कोट अमनी हाइना इन थंजगे थौरमदुदा सरुक याखिबा कुंबीदगी सोशल वर्कर बॉबी जेम्स वहेंगबमना आइखोय मितै सिंसी पुवारी बु यामना थवैदबा लाइथोकनबा मियोय कांगलुपनी मितोपकी पुवारी दिन नै नै खंगी मसिमकना चाउखत मनिंग हननबगी अचौबा मरम अमसु ओइरी मरम अदुना अहोबा कयासि पुथोक्तुना अमदी मेनसिंदुना चाउखतपा खुनाय अमा ओहनबदा अयेबगी थौदांग याउदबा यादे हाइखि हौजिक अमुक सानबगी पाउ फंबिगनी नाइन सेक्टर एआर की तरुक सुबह असम राइफल्स ने सिंधुना था असगी कुलुमदोइदे की चथरखेबा स्टेट लेवल आर्चरी कंपटीशन लिस्टिंग तरामापन ngasi loisinkhre ngasi loisinba numita pangthokhiba final stand up the Indian round men's category da L Milan na gold, M Vikas na silver amadi S Robert na bronze lawki Indian round women's category gi oina M Baby na gold, Irom Abesana na silver
Aduga L Sofiana bronze lowkey, compound round boys category da S Ramakantana gold, M Bikramna silver, and Malem Nganbana bronze. Aduga compound round women da SS Manoramana gold, L Juliana silver, T Susitrana bronze medal lowkey. Recurve round men's category da N Amarjitna gold, N Malem Nganbana silver, and Faritoina bronze. Amadi recurve round women's category da L Simana gold, P Jennifer na silver, P Ice Lumilana bronze mana lowkey. Thoramaduga Marilaina 9 sector ARG deputy DIG Siddharth Chandrana Lamdam Asigi Miamgi Marup Oiriba ARna law and order ngakpa khakta natana sport ki powerhouse ama Oiriba Manipurgi inkhalakliba sanaroi kayabu pukning thogat papami masimakna 9 super sector ARna sinduna archery competition asi pangthokpani haiki. Manipur is a state which has given birth to lot many sports women and men who've done tremendously well for the country. We also promote sports and other such activities amongst the youth in Manipur, so that Manipur produces more and more sportswomen and sportsmen who further go on and do well for the country and within the country as well as abroad. Ngase ayuk phong ki pause singi maroi ba pausing amuktang pun na khangminase. Lamjingba Times Minister reshuffle tawgi wafam center gi lusingba singa khanari atopa party gi MLA kayasu BJP da changningbi apamba phongdorakpa leire. Chief Minister plastic khwaidagi yamna khomlakpa miyoida lupa 50 gi mana pigani. Joy isagi chathok senthok leitana iromdom lepsaba yaroi. L Jayant Kumar Fegokta gi khongjang college sing khuntak lansiba chap manakre more leiva lainga ki loisang singda electric bill lupa crore amaga lakh kun tolambadagi mai kakre. Sana Leibag Manipurna amukasu Krisi Karman Award fangle Pothok Sathok hengat naba thabak tawning bagi inot hablagle Angkalian. Chief Minister reshuffle gi wafam center na khanari Congress ki councilor manga BJP da yaukre. Yensembam Bilasini da Lifetime Achievement Award lisingani taraman piragani. Amik Plastic sijinadaba campaign da plastic ngakta sijinakre. Sangai Express ikang isang na sokhandaba phongmasa khangdoknaba hotnari ikang gi fibam yangsinnaba center gi team laglagani. BJP na lusingba laingakna ahongba mayam purakle. Chief Minister Oza amana mahiroi nupi masa mapan ijat manghankre court rapist ama phadok pikre lusingba sinba sindabagi problem laite. Chief Minister Pogna Firm Nagagi Santi gi khongthangda chauna problem mayognare state na mana kya fanglakbibasina government na miyam gi thabak tawri haibagi khudamni. Chief Minister party gi problem laite minister reshuffle gi di center ga khanari. Agriculture Department na Krishi Karman Award fangle. Robert Naurengi Imana Best Designer Award fanglakle. ECL Express Political leader oirabadi miyam na harauraga pengadavani aigi khudongchaba khak khallabadi wahanthok laite. Atopa bu ikai khupnaba isagi leijaba na penthokpa ngambadu afaba khunaini. Let Pau RPF ama drug ta chenaba ani fare. DGP Trophy Award ki ming lauthokre. Maungnaha ama jingangai oina siramle. Ireibag Lainga ki lusingba sinnaba amadi party manungi penadabagi irang leitre. Political leader ama oirabadi miyamgi awabadu kokhangadavani miyamna haraubada penthokadavani. Naharol singna masa marondom lepa ngamnaba honasi. Naharol gi thaudang BJP manungi problem leitre atai party gi MLA kaya party sida changlaknaba haijarakpa leiri. Chief Minister Plastic ki polam sing khwaidagi khomlaga IMC da sinarakpa miyoi singda sel mana pigani. Joy Kalesi hostel loisinaba honabada principal na athingba pibani. Bimol Amiki Lifetime Achievement Award Yensembam Bilasini da piragani. Huyen Lan Pau Mumbai gi Tata Hospital da laying ba chatpada Manipur da gi chahi khudingi crore kaya chading tawri. Tokhaiba Firal Constitution Laihendravadi Peace Accord ta khuyek piroi muiva. MLA kaya BJP da changlaknaba approach tawragli. Imung manungi oiba irang leitre. Chief Minister
नुपी मचा मापन की इकाई खुन्नब मांगहनबगी केसता अबुंगोतोन कोर्टना फादोकपीख्रे लोइसिलक्पदा मरोइबा पाउ अमुक हन पिजरी नागा पीस की matangda मुइभाना फोंगदोकलेबा वाफम असना स्टेट असिदा सोकदबा करिसु लैति हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोक्रे Lengakna lakadoriba chahisingda maitai cheng marang kaina puthoknaba thaurang laukhatkadori Amadi Manipur House Raspberry Fibam Yangsilunaba Imphal daga official team ama tharagani haina Chief Minister N Biren haikre Howzikiti Times of Manipur na pizaba nung tili pau matang asta loy sinjare ahen ba pau galoy na nimidang pung mapal da mukphang bigani